Manarimaan ti payout para iti cash relief assistance kada iti kameng ti transport sector baban iti DSWD Cordillera nasurok 6,600 agasot a PUJ driver iti rehiyon ti Agnumar. Makaawat da iti sag 5,000 a pesos impete ti ahensya kada iti maseknan asurutan da dagiti paganurutan gaputa sa anda nga ipayan dagiti kurang ken awanan iti umno a dokumento. Kanayunan a detalye iti report ni Audrey Villena. Naisayangkat ti payout iti cash relief assistance para kadagiti driver ti para publiko at jeep baban iti Department of Social Welfare and Development Cordillera. Nasurok iti 3,800 ti benepisyaryo iti syudad, tinakaawat iti sag 5,000 pesos at cash relief assistance, kasuporta ti gobyerno kadagiti transport sector, amang palagaan iti gastos iti nangato a presyo ti petrolyo. Karaman dito yung damanong Lucas kan Rafael. No sa dino agpadadaan ng sardeng ang nagpasada gapu taawanan ti mayaw awida para iti pamilyada, iti napalpalabas nga aldaw gapu iti kinangina ti presyo ti krudo. Sa amin mga driver ng jeep, madam, malaking bagay na po sa amin kasi yung mula nung tumas ng diesel, grabing hirap sa amin. Maganda madam na nabigyan kami naman na ngayon pang dagdag namin sa pamilya. Dakil nga tulong natin kanyami at hindi na palabas nga krudo mo idi. Isutikas la pang supusok mi ti krudo mi. Medyo nasayat mo ten, damutin mabati nga basit. Inayon dapay ang magudwa tinaawat da 5,000 pesos para iti supply ti pamilyada kan iti pang krudo damanen. Iti payout ada dagiti rimso a parikot kas iti kamalianagan kan kinakurang ti daduma dokumento. Sigun iti DSWD car, kasapulan na kompleto kun umno dagiti impormasyon anay paay dagiti drivers. Nang runa ti first, middle kan last name, kasama ti birth date kan address. So, dapat kompleto yon kasi yun yung gagamitin natin for the deduplication. So hindi ka kasi makapag-deduplicate ng tama kung hindi kompleto yung information. So maaring yung iba na yon, incomplete siya, so they need to complete and resubmit the list. May sapay apakasaknan dagiti benepisyaryo ti address da iti lisensyada ngam dito syudad nga agbabiyahe da. Ang sinundan kasi nating address nila is yung nasa lisensya. Kasi siyempre yun yung alam natin na tinitirhan nila. So gaya nung case kanina, sinabi sa akin na yung nasa Ifugao, yung nasa lisensya niya. So probably nandun yung listahan nga. So confirmed nandun yung pangalan niya. Pero ang sabi ko sa kanila, siyempre lalabas na unpaid siya doon. So eventually lahat kasi ng unpaid ibabalik din lang dito sa regional office. Kami na ang magbabayad para sa kanila. Inayon na pay ano adu dagiti san a makaala iti cash relief assistance da ita, manamnama ang maadaan iti sumarunupay a payout. Saan matabigbigbigan ti ahensya ti authorization letter when no representative dagiti driver, tapno maliklikan ti ghost driver. Isu a kasapulan a personal nga awatan dagiti benepisyaryo tinasaw a 5,000 pesos. Kabayatan na, nakaschedule inton bigat ang maipaayan dagiti PUJ driver ti Benguet kan Ifugao, inton May 7 mat sa J. Abra, Kalinga kan Mountain Province. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.